و همه السلام علیکم با شما مامور جان سوانو از کانال مامور غازیا. سنه روز 18 دکبر قرار داریم در مول بازار ناحیه قبادیان ولایت ختلان جمعه بازار. در این ویدیو سیمکا کردیم همه نمود مولا را، همش تا یک تا ویدیو می شود. مناجین هم هست، بقاچه هم هست، گوی شیردار، گوی کلان، گوی گوش، همه نمود مولا است. ویدیو را تا آخرش تماشا کنید. معقول باشه لایک کنید. کسانی که در کانال مهمون است подписаться کنید. فکر خودتان در کامنتاری обязательно بنویسید. ویدیو را سر کنید. گوناجین یک ساله و دو ماه 4300 گفته‌شده معامله داره. بازار 3800 نرخ کرده. گوناجین میان درازی برای مال کنید خان آزاد. مال کجا که؟ مال کجا؟ مال روشن بود. نه گوناجین یاش 5000 گفته‌شده معامله داره. بازار 4500 نرخ کرده گه. بقاچه گوناجین پریمیرنا یک نیم ساله است. یک نیم ساله. نه مال کجا که؟ مال اینجا قبادیان. مال قبادیان. مال میکنن که تگ آدم میگیرن. مال خانزاد گارانتی نمیگه برای مال کنی. نه گوناجین پریمیرنا یک ساله 4000 گفته‌شده معامله داره. بازار 34 نرخ کرده گه. بازار 34 نرخ کرده. گوناجین خانزاد برای مال کنی. نه بقاچه یاش 38 جای پولگیریش ها. 38 جای پولگیریش. بازار چند کد؟ 7000 3720 بازار نرخ کرده. جای پولگیریش 38 گفته‌شده. اینا 3800 جای پولگیریش. بقاچه پریمیر نه یک سال است. یک سال است. بقاچه یک سال است. نه گوناجین یاش 7 ماه 8 ماه گوناجینا 5000 گفته‌شده معامله داره. بازار عالی خیلی اشد نرخ نکرده. 5000 با معامله داره. 7 ماه 8 ماه گوناجینا. نه بقاچه‌های سودا شدگی، بقاچه‌های زردی مایده پریمیرنا 5 6 ماه 3700 سودا شد. بونس قانچه ایده؟ 39 39 سودا شده. ایش هم همین 7 ماه 6 ماه بقاچه. اینش 55 یک ساله بقا 55 5500 سودا شده. ایش 46 سودا شده بقاچه کبود. شام پریمیرنا 8 ماه 7 ماه بقاچه. شام 5 ماه 6 ماه بقاچه 35 سودا شده. نهیش 48 سودا شده. نه بقاچه زبط. نه حوزی سودا شد. بقاچه 9 ماه 10 ماه بقا 48 سودا شده. این بقاچه 32 بازار چند کرده که؟ چند ماهی؟ 3 ماه بقاچه اینا. بازار 28 نرخ دیگه. 32 گفته‌شده. این 28 نه؟ بازار چند کرد؟ بازار 25 کرده. نه گوناجین چه؟ گوناجین خرابک 7 ماه 8 ماه گوناجین. نه گوناجین چه 6 ماه 28 گفته‌شده معامله داره. بازار 25 نرخ کرده اینا. گوناجین چه 6 ماه. Gücü başında Rusya mı? Neçe yaşar bu? Ne baqacha primerna 8 mah 9 mah baqay 4000 گفته‌شده معامله داره. بازار چند کرده نمیدونم. چند نمیدونم است. Hiçi bir. Kapar. Siz aytding. نه گوناجین چه 8 ماه 2 ماه 2 گفته‌شده معامله داره. بازار 18 که 19 بازار 19 نرخ کرده. 1900 گوناجین چه 8 ماه
Да, букачай средний, 1 сола و 8 ماه 9 ماه. Букай бозор 6400 нарх кадай на қара. Букай миён дароз. Кумш пастар миёнак. 6400 bozor narxiga mana shu ho'kizcha. 1.8-9 oylik ho'kizcha. Da buqay 2 sola guzashtaga bozor 8000 narx kadayna. Buqacha 2 sola و 7 ماه buqa budayna. 8000 bozor narx kaday. Ne 2 sola buqa varianti savdo shidagish 7600 savdo shidaga ayna. Buqa 7600 ga olingan, savdo bo'lgan, baraka bo'lgan. 2 yashar ho'kizcha. Da buqachay 2 sola 8000 guftena. 8000 guftesta muomila dora, bozor 7800 narxida. Olinadi dayshi. Buqacha 2 sola shidaga ayna. Baroy boni tayyor. Na buqachay 1.5 sola. 6.5 kad bozora 7000 rupiya muomala dora. Bozor 6500 narx kadayga buqachay 1.5 sola. Na, molbozori nohiyai Qabadion. Mana buqachay yosh 1.5 sola guzashtaga, qaribi 2 sola shidaga 7000 rupiya muomala dora. Bozor 6200 narx kadaysa. Buqachora isham hamon narx, hamon sini sol. Isham qaribi 2 solay. $7000 muomala dora. Bozor 6200 narx kadaysa. Buqachay средний baroy boniya. Da buqachay 2 sola ayna. 7450 savdo shidaga, ozi baraka shidaga ayna. Buqa baroy bastan ayna. Buqay kaloni xarob. 7450 somon savdo bo'lgan hozir. Na buqay kalon, buqay zotor miyonish daroz baroy boni. Hay 2 sola guzashtaga 12000 rupiya muomala dora. Bozor 10600 narx kaday. Katta ho'kiz 2 yashardan o'tgan. Beli uzun zotlar ho'kiz. Boqma buqa 12000 gap savdosi bor. Bozor 10600 somon narxiga. Da buqachay qaribi 2 sola shidagi nestaniki 7000 ya muomala dora. Bozor isha 60 kadaga ya. 60 isha bozor kadaga, isha 63 kadaga 7000 rupiya das. Buqachay qaribi 2 sola baroy boni. Dita buqay. Dita buqara 18000 narx kadaysa. Ikkasi mana shu qasobni nima qiling? Hozir. Mana akamizning ho'kizlari. Qachay nay aka. Moli Qabadion aka? Moli Qabadion. Buqa ay 2 sola guzashtaga yo 2 sola? 2 sola. Qo'y 2 sola ayna. Yakta ayna dita. Ardisha 18000 narx kadaysa. İkkalasini 18000 narx qilyapti. 5 champul aka? 9000. 9000 ham bozor chanka? Bu savdo bo'yicha gapiring. Qaynanda 1000 mega muomala dora. Bozor chankadaga. Bozor 7000 narx kadaga. Nay. Qayt zottor. Shved paroda budaynik. Qafosh kamtar pastaraya, qay bu qays fozay. Stronj g'aus. Na gunajini
Zoti Karpat برای گوشت 9300 سودا شده اینا 9300 سودا شده 9300 ga savdo bo'lgan Karpat g'unajin go'shtga ketadi bu. Na bu qachoq qaribi 1 sola shidaga 7000 guftesta muomala dora bozor ardisha 13000 narxdagi. Qov baroy boni. Boqma buqalar 7000 dan deyap savdosi bor, bozor ikkalasini 13000 narx qilgan. Bitta qora, bitta ola buqa. Ne g'unajini yosh buqada tayyor shidaga vaqti buqaraviy shomodaga 6800 savdo shida 68 ga savdo bo'lgan mana. Yosh Karpat ne buqa baroy boni buqay 2 sola 8000 guftesta muomala dora bozor chorshanbe chorshanbe joy chorshanbe Qurbonov chorshanbe ha buqay akay chorshanbe buda ina ay garavti hay danashkan buqay danashkani garavti buda bozor 78 narxga desa ina buqa baroy boni ay buqachay chiqilay Miyonish daroz zoti Черный пояс parada. Ne go'sht shirte chorum gusalash g'unajin sar bega 10 litr shir dora 18000 guftesta muomala dora bozor 11000 narx kada. Ne gusalash ne go'sht 8000 ga savdosi bor, bozor 11000 narx qilgan 4-bolasiga, bolasi g'unajin 10 litr suti bor. Ne go'sht shirte sevim gusalash g'unajina gusalash g'unajin sahar begar 9 litr shir dora 13000 guftesta 13000 guftesta muomala dora bozor 11800 narx kadagi 9 litr sahar begar garanti shir dora Go ahla. Namazana. Na gusala. Ben de burada vardı diyor. Akıdım var. Ben burada varım. Kuya bucuş. Go ahla. Kay monu şagani. Na go ochabacha. 3-bolasi sevim gusalash g'unajin. Qancha suti bor aka? 3 litr. Sar begas 3 litr shir dora akoy xeyla shidagi na gusalash ham kalon shidagi navzoydagi ishda bisyor ta'min etyapti 11000 guftesta muomala dora bozor necha qildi aka 9,5 bozor 9000 narx kada ya go'y shirtey diga sevim gusalash g'unajinmi ho'kizchami gusalash g'unajin suti qancha buni Sar bega 5 litr shir dora. Bu qancha deyapsiz? Bozor qancha qildi? 9,5 bozor 7,5. Ne hazır guftesta muomala dora bozor 7000 narx kada. Go'y paroday tojiki. Ya g'unajino yosh. Ne mayday siyasha 3300 bozor narx kadaga. Bunisini 48 qilyapti. Dayish kalonsha bozor 48 narxga desa. G'unajini примерно 1,5 sola shidaga. Tushirganda yesa bo'lmas edimi? Eksanga yerga. G'unajini yosh 2 sola ha. Qaribi 2 sola. G'unajini yosh qaribi 2 sola. 45 guftesta muomala dora bozor 43 narxdagi. G'unajini xonazod baroy molkini. Nabuqa Sarshoviy bozorda girifta budem ina. Gashti bozor 76 savdo shidnami buqa. 76
7600 ga sotildi. 7600 ga olibdi aka.